Pozdrav YouTuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo da radimo review ovih stvarčica. Sad, verovatno mislite, Adnane, to je neki gamepad koji možemo uzeti bilo gdje. Ne, zapravo, ovo je dio ovog telefona. Prije nego što počnemo sa svim ovim burazi moji, želim da vam se zahvalim jer ste prošli live koji smo pravili u nedelju razvalili sa aktivnošću. Znači, konstantno je bilo preko 2500 gledalaca, tako da najjači ste burazi, hvala vam puno. Evo vam par isečaka. Pozdrav YouTuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u još jedan video, čekaj, brate, ovo nije video, brate, live smo, svi smo, znači uživo smo, nismo vidjeli, ali da smo, ne znam da je vidimo, nismo vidjeli, pišite na ono četu, nismo live. Na kanalu. Balkan smo, dođi da se zezamo, sve do kasnih sati kada krećemo da zevamo. Samo da znaš, ovo je igra za poštene, jedan kvaran potez ima Murija da krene. Ako kreneš Ko je iznad? Leti! Pogledajte gore ljudi, pogledajte iza vaših glava, alo ljudi. Da, burazi moji, kao što ste vidjeli, bilo je neverovatno. Uključite zvonce pored dugmeta subscribe i subscribeujte se ako već niste. Ako ne biste željeli da propustite sljedeći stream koji ćemo da radimo ponovo za vikend, pišite mi dolje u komentarima šta biste voljeli da streamujemo. Također, burazi moji, želimo da se zahvalimo Telekomu jer bez njih ti streamovi ne bi bili mogući. Stvarno, hookupovali su me sa najboljim internetom Crnoj Gori. I burazi moji, prije nekoliko me zove Telekom i kaže: ej, Adnane, imamo jedan jako cool telefon koji bi možda bio zanimljiv tebi i tvojoj publici. Tako da sam otišao kod njih da vidim o čemu se to zapravo radi. I kada sam vidio telefon, bukvalno sam rekao: dajte to ovamo, ovo moram da snimim. Znači, bukvalno je tako bilo. Kao što vidite, tu je telefon, tu je mod za telefon. Još jednom kažem, znači da ovo uopšte nije zapravo neki kontroler, ovo je zapravo dio telefona, ali idemo malo na close up da vidite o čemu se tu zapravo radi. Ok, burazi moji, kao što možete vidite, promijenili smo lokaciju, ali ja nisam u fokusu, bitno je da je ovo u fokusu, tako da. Također, burazi moji, želim da se zahvalim mom kamermanu, jer bez njega ništa ovo ne bi bilo moguće. Jel me ti stvarno gađaš sa tvojom maskom, brate? Verujem da znate ko je ovo. Ok, znači, ajmo prvo da otvorimo da vidimo kako izgleda sami telefon. Ja sad neću ja puno da vas smaram šta se sve nalazi u kutiji, znači nas najviše ovdje interesuje ovaj gaming režim, ali uopšte kako funkcioniše kada se ovaj mod doda na ovaj telefon, tako da, kao što možete vidjeti, telefon izgleda jako cool. Sad, burazi moji, jedna stvar koja me stvarno iznenadila jesu specifikacije samog fona. Trenutno koji ja telefon imam jeste Samsung S7, bukvalno očekivao sam da će ovaj telefon biti dosta gori od njega, ali zapravo je jako blizu što se tiče specifikacija. Naravno da mora da bude blizu što se tiče specifikacija ako želimo da igramo igrice na njemu. Također, kao što možete vidjeti, pozadi ima ovu neku mat teksturu i jako cool izgleda, također ovo može da se skine, magnetno je. Sad, vidite ovaj ovdje dio, taj tu dio je specijalno namijenjen za ovaj ovdje mod. Također, burazi moji, ova Motorola nije kompatibilna samo sa ovim modom. Vidjet ćete zapravo da postoji mnogo više modova, postoji mod za objektiv, postoji mod za mnogo stvari, stavit ću link dolje u opisu tako da možete sve da istražite. Kao što možete da vidite, ima sasvim standardan Android interface, jako brzo radi, tako da evo, ne znam, ajde da otvorimo kameru, kamera je jako cool. Ok, želimo da kamera ima informacije, ok, ne znam sad, ima tu raznih stvari, ima čak i oni filteri da vas uljepšavaju, bla bla bla, ali nas isključivo interesuje kako će da guraju igrice. Ja sam skinuo jednu jako cool igricu, burazi moji, za koju sam siguran da ste svi igrali, ali prije nego što upalimo igricu, ostavit ćemo Motorola ovdje i želim da vam pokažem ovaj ovdje mod. Ajde da ga otvorimo. I, burazi moji, gamepad je tu. Kao što možete da vidite, izgleda jako cool, čak ima i R1, R2 i L1 i L2. Ima ove ovdje, kao što možete vidite, analogne dugmiće, ima ove ovdje obične dugmiće i ima X krug, tačnije ovdje, da, ovdje je X, Y, B i A, ok. Sad, burazi moji, da bismo povezali Motorola i ovaj gamepad, sve što treba da uradimo jeste da skinemo ovu pozadinu i kao što vidite, ove ovdje, nismo u fokusu, dođemo da, kao što vidite, ove ovdje pinove se spajaju, tačnije, ovi ovdje pinovi se spajaju sa ovim ovdje pinovima i to tako lagano ide, gledajte ovo, pa, to je to. Wow, dobili smo čak i neku animaciju, burazi moji. Ok, malo me fokus zeza. Evo ga, sad je dobar. Sad, burazi moji, kako to sve funkcioniše, ajde, otključat ćemo ga i pokrenut ćemo jednu od najjačih igrica svih vremena. Pretpostavljam da već znate o čemu se radi. Ne,
nije San Andreas, već je to GTA Vice City. Da, burazi moji, testirat ćemo GTA Vice City, ali ne onaj obični, već remaster koji ima bolju grafiku i sve. I burazi moji, bukvalno sam podesio sve na high i savršeno radi, ali prosto ne mogu da vam opišem osjećaj kako je to igrati sa ovim gamepadom. Znači, bukvalno, prije kada bih god išao na neka putovanja, smarao bih se i igrao bi one smor igrice. Sada konačno mogu igrati fucking GTA dok putujem, i to na kontroleru. Ajde, malo ću da smanjim, jer kao što možete da vidite, ovaj joystick u sebi ima i Bluetooth zvučnik, ali ni to nije sve, burazi moji. Ovaj joystick vam također igra ulogu powerbanka. Znači, bukvalno imate još 8 sati korišćenja. Kada vam se isprazni vaš telefon, ovaj kontroler vas spašava. Znači, ne samo da je dobar za gaming, već je dobar i za sve, burazi moji. Što se tiče kontrola, kao što možete da vidite, znači, bukvalno možete čak i da šetate. Ne mogu zapravo da vam opišem koliko je dobro voziti auta sa ovim čudom. Nema ono kao na kompjuteru kad skrenete odjednom, a udarite u zidinu odmah. Pazite kako smooth zapravo možete da skređete. Znači, pazite samo ovo, ljudi. Ok, morat ćemo ovako, burazi moji, da igramo čisto zbog fokusa. Malo me fokus zeza na kameru jer je 50 mm, svi znate kako je 50 mm, kako se on ponaša sa fokusom, ali sve što vam treba, znači, zamislite, brate, putujete negdje, smoreni ste, umjesto da igrate one male sitne igrice, burazi moji, lagano razvaljujete sa ovim. Ok, ajmo da zakočimo, evo je Murija ovdje, ajde vidimo kako ćemo da se pobijemo. Ajde da se pobijemo sa nekim, to me isto interesuje. Pa, ajmo, pa, da vidimo ko jači, Tommy Vercetti ili Leaks. Opa, pazite vi njega. Ajde, jesmo ga ubili, pazite vi animacije, burazi moji. Obzirom da je ovo remaster GTA Vice City, znači nije onaj GTA Vice City koji smo igrali na kompjuteru, ovo je 10-godišnji remaster koji izlazi. Sad ću ući na jednu misiju, čisto da vidite kako je poboljšana animacija. Čisto da vidimo, burazi moji, šta je razlika između onog običnog GTA Vice City-a i 10 years anniversary, ok, prelazi ovamo. Ako budete željeli da snimamo skrivene poruke da li ih uopšte ima na telefonu, to ne znam, ako neko ima od vas ovu igricu, obavezno neka testira i neka mi piše dolje u komentarima. Ja, ne, uhapsit će me, idi na misiju. Sada ćete, burazi moji, da vidite zapravo koja je razlika. Ok, burazi moji, ne znam koliko dobro možete da vidite, ali bukvalno animacija je mnogo bolja kao i grafika. Ček, malo bolji fokus. Pogledajte prste, svi znate da u GTA običnom svim protagonistima prsti su spojeni. Međutim, na ovaj remaster, kao što možete da vidite, prsti na rukama su odvojeni. I relativno, to je to. Kao što možete da vidite, možete također da surfujete internet sa sve ovim joystickom. Jedino što se meni malo ne sviđa kod ovog joysticka jeste da što je malo preveliki. I ako želite da ga koristite ovako kao power bank, sasvim solidno možete, kao što vidite, da funkcionišete sa njim, samo što ćete imati ovo ovdje i ovo ovdje. To ne smeta toliko, ali opet to sve zavisi od vašeg ukusa. Ok, burazi moji, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da se svidio. Ako jeste, obavezno bacite neki like, bacite subscribe, kliknite na zvonce, zapratite me na Instagramu. Pišite mi u komentarima koje biste igrice voljeli dalje da streamujemo i snimamo, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Imate jedan veliki pozdrav! I wanna do what you want to. We can leave and run away.